जिसका टाइटल है माइती खमो एंड इस कम्युनिटी और इस डांस को नेतृत्व कर रहे हैं श्री कृति उच्चोई। Under the Kriti Uchoy from the Pasara, now we'll have on stage Mighty Kamo from the Chi community. Ladies and gentlemen, huge round of applause. Ladies and gentlemen, on stage we have artists from the Uchoy community. Let's once again give a huge round of applause for this Uchoy community.
Bakoi sobo kote mo Mujro sobo kote mo Bakoi sobo kote mo Mujro sobo kote mo Kong dari kong 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 dari kong Kong dari kong Kong dari kong Kong dari kong 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 dari kong Kong dari kong Kong dari kong Kong dari kong 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 dari kong Nok ma nok su o ye ta mo Kong dari kong 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 dari kong Nok ma nok su o ye ta mo Kong dari kong 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 dari kong Kong dari kong Kong dari kong Kong dari kong 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 dari kong Kong dari kong Kong dari kong Kong dari kong 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 dari kong Kong dari kong bay nok sung đi Mok lai kong bay nok ka đi Kong dari kong bay nok sung đi Mok lai kong bay nok ka đi Kong dari kong 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 Belai belai na hambai ucai bosong ni masakre rokno mong ne ucai bosong ni tom chamong no umasamong ni bising tei aseng nai ta tok ke funuge kalang mani bagi hai no hai tei wesa ucai bosong ni masakre rokno belai na hambai Tinini Janajati Gourav Diwas ni o tok 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 salo sengtei bo dal bidal musamong nai lai nai juda juda bosong rong ni musanai kre rong ni bising tei ke phadi seng tabuk musamong nai lai nai kaipeng bosong ni lo batlam musamong no brang no tei dol nai atpoi KSU cultural team phadi hingke seng brang no jafa khrabai lam solayana Ladies and gentlemen, chung tabuk dang shawo nai lai nai kai peng bosong ni o lo vatlam musamong tayo musamong no tuidun layo kha atui kai peng student union cultural team Ladies and gentlemen, जैसे कि हम शुरुआत से ही इस जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हमारे त्रिपुरा के विभिन्न जनजातियों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है सांस्कृतिक कल्चर है हम उसे दर्शा रहे हैं और उसी पहलू में आज मंच पर हम दिखा रहे हैं काइपेंग जनजाति द्वारा उनका यह नृत्य Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें काइपेंग आर्टिस्ट को इस काइपिंग डांस के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो मॉक कम्युनिटी के जो आर्टिस्ट हैं उनको बैक स्टेज पर रिपोर्ट करने के लिए जों काइपेंग मोसामंग नि यागुलो मोसामंग नायलायनाय मॉक नि आवन बागै सिनि जट आर्टिस्ट रंगनो रेडी दंना बागै आं कयो जनजाति विभाग द्वारा आयोजित इस
3 दिवसीय जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हम त्रिपुरा के अलग अलग जनजातियों का उनकी संस्कृति हम आज इस मंच पर देखेंगे और उन्हीं में से हमारे जो अगली जो कलाकार मंच पर आ रहे हैं वो है काइपिंग जनजाति। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
Bondina aina sirile Ngole po sim sam salare Pui pui ha kai jo male ro Pui pui ha kai no male ro Pui pui ha kai jo male ro Pui pui ha kai jo male ro Ai chung sim ni a lo tel kai ke chung sim ni a lo tel kai ke chung sim ni Om no ma lo he tha Om no ma lo he tha no ma lo he tha na a long no ai a long pa ai a long no ai o to ro no yan ma se আগরতলা
बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इस कम्युनिटी के लिए। किस बखूबी से जो हमारे जनजाति जो कम्युनिटीज है उसमें किस खूबसूरती से जो प्राचीन पद्धति है, आग जलाने की जो प्राचीन पद्धति है, साथ में जो झूम करने की जो एक परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस मंच पे दिखाया है काइपिंग कम्युनिटी ने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से। थैंक यू सो मच काइपिंग कम्युनिटी फॉर सच अ ब्यूटीफुल डांस। अब नेक्स्ट हमारे मंच पर जो कम्युनिटी आ रही है प्रेजेंट करने के लिए अपने ट्रेडिशंस, वो है मॉक कम्युनिटी। सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मॉक कम्युनिटी का। तामुक फायदी जों मोसामं नायलायनाय जोंनि मक कम्युनिटिनि मोसामंनि मुंखा सांग्राय ब्रांनो तै दलनाय ओंखा कमल मक जों याफा खरबाय लामसोग्लायानो जोंनि मक बसंनि जोंनि मोसानाय गोरों जोगताय गोरों रावनो मोसामं तुबै फाय दङ मक कम्युनिटिनि जोंनि आर्टिस्ट रं। Ladies and gentlemen, for your kind information, after this dance troupe, it will be followed by their long folk song. And after that long folk song, we have a beautiful dance group from Nagaland, Kanyak Trap. So please get ready. All the troops are requested to get ready. ताकुदे बुसुं चिंताबुक दांशावो बसुंनि नायथाव कायसम सामो सांग्राय आबो नायलायानो। It's called Umbrella Dance by Mak Community. Pada jeng jawab tanya apa kalau bilang sama nomok takut bukuk sama masamung di bising tu cuma khasra berapa itu. Pada jawab apa hal please. जत ताकु बुकुं संनो कोइनाय नरक तिनी नेव पांदा पाया शाक जों बाय तंनानि बागै जों तिनी चिनि त्रिपुरा नि जुदा जुदा बसंनि जुदा जुदा मोसाबुंथाय रोजाबमुं नायलायनाय। Listen up. So ladies and gentlemen, let's once again give a huge round of applause for this small community. Hello. 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 Takude buksong jentini Hello. त्रिपुरानि सिमिनं मोसामुरब नायलायग्ला जों दिनै चिनि फातार हास्ते नागालेण्डनि कायसा बसं दङ कन्याक बसंनै आ कन्याक बसंनिबो जों मोसामुं नायलायनाय। स नरक कुनु जागायाव थांयावै जों बाय जया साक अर तंनानि बागै कयो। जों दिनै पान्दा चेंफोरनो सायरिजाक दिनै दाल बिदाल बसंनि मोसामुं रक ताय रोजाबमुं रक नुक माननाय नरक आवन बागै दिनैनि चिनि असानजा जराव नरक सोंना लगिरि तंदि ताय सोंबाय बाक्सा तंथगि तंदि।
Sangreraku krocho pame Sangrera mapyoge melo Da Dailo Sangre 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 ngoma sangre 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 ngoma sangre 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 ngoma sangre 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 ngoma ngoma sangre ra ngoma sangre ra ngoma sangre ra mangoro dilo lage me chela mola pombori ke jake me sangre ra mangoro dilo lage me chela mola pombori ke jake me ngoma sangre ra ngoma sangre ra ngoma sangre ra Bóng nhau không em mê, tôi chỉ là một chắc em mê. Mấy chuối ăn em mê, cho má tăng em mê. Cái su ra xa lúc yêu cô, đã nắp lúc em mê, đã nắp lúc em mê. Đôi in đôi ngó đôi phải đồ chắc em mê. Đôi in đôi ngó đôi phải đồ chắc em mê. Bóng nhau không em mê, tôi chỉ là một chắc em mê. Mấy chuối ăn em mê, cho má tăng em mê. Surasa lumyogo dana pukeme dana pukeme doi ngoro te do chageme doi ngoro te do chageme Oma sangrera Oma sangrera Oma sangrera
Thank you. Lagi hamba istri mok bosol ni takut bukuk somno baru belai musamang naik thok ni bising ti jino khas ramai kelang mani bagai. Now may I call for a folk song from Dalon community. So ladies and gentlemen, huge round of applause for the folk song of Dalon community. Ladies and gentlemen, please. Takut bu kusnong asyik musamari ya gulo cinta bu kaisa rasa mu khnai nai le na Hari cengya apa korban dalam sewan jatuh pal ke please. तुलसी समय नरम नहीं खाता थांका दा और सब निजे दल में सब मुझको माइक पे बोलना सब तो बहुत बहुत साथी Hello. Ngaram gihang tirin o kilung alengin kalcharan ko kenglena oi kir thei chang sian dem deke o ban harin alam derde lam derde ako notin wala saitin ko rin pagparin ang lamberde Selaan busuk nein undan omdan taan zirbuk punya Roset dan kuarinan nin koi ko Kovel dan angai no limpin anza Harin alam berde lam berde ako notin wala saitin ko rin pagparin ang lamberde Ipay indang homsya bini punong dakain sen kopi Kopi pasong bintang tarwalin ay bang harin olam berdere Bang harin salulang ako notin wala saitin ko rin panarin sa lulang sa lularin panarin sa lulang
you so Belagi Hambai, thank you very much. Thank you for beautiful song. Thank you very much. Beautiful performance too. Belagi Hambai, Siri, now I shall call upon on stage, all the way from Nagaland, Kanyak tribes. So ladies and gentlemen, coming up next, we have a piece for your eyes and ears, yet again because our dance are ready to enthrall it. With all magnificent beats of Kanyak dance from Nagaland. So let me allow to read out the meaning of the song and dances.
Please, ladies and gentlemen, thank you very much. Beautiful dance. Thank you very much, ladies. Hearty welcome on behalf of Tripura people. And I do hope you will have a productive and fulfilling 3 days ahead here in Tripura. Thank you very much. Bela-bela na hambay Nagaland ni o Konyak tribe no bong ni hukumu jono asuk nai thok todoke Chineo tang sasago funuge kalangmani bagai hai no hai te wesa bela na hambay o Nagaland team no tahu tabuk song chung tabuk Chini Tripura ni te kaisa bosong orang bosong ni musamung nailenai awani sekang kaisa bong ni orang bosong ni no kaisa recamung bo khnailainai to recamung no dang sawo tubi phai tongo mochang sugula lurang pare chung jotona palbak saga ya ka khorabai o orang bosong no lam soglayana jotoni biskango recamung tubi phai tongo orang bosong ni sini mochang sukla orangji tinini opanda betanggo dal bidal bosong ni recamung tai mosamung nukman nai tai abani loge loge tai bo sini program betanggo tongo jotono kha loge jeng bai ke pal baksa tinini o sanjawo loge na bagai jotono no koyo Ladies and gentlemen, अभी मंच पर हम हमारे त्रिपुरा के ही एक उरांव समुदाय उस समुदाय की कुछ संस्कृति की कुछ झलक हम देखने जा रहे हैं मंच में अपनी बुलंद आवाज के साथ
एक गीत प्रस्तुत करेगी श्री सुकुलाल ओरांग और इस गीत के बाद ही हम ओरांग समुदाय के इस नृत्य का लुत्फ उठाएंगे। मोजां सुकुलाल ओरांग जिनि और जामनि यागुलो जों ओरां बसंनि न मोसामुंबो नुगमाननाय आबनि सिगां जों दाखंनि खक्तिखे सिनि सुकुलाल ओरां जिनि खक्ति रोजाबो खोनानानै जों दिनै उरां दावहानि रोजाबनाय मोसानाय रंनि फाइसिं सिगां जों रोजाब मोनखानाय यागुलो जों मोसामों नायलायगानो दाबुदै बुकुरो जतनो नाम सगो हायनो हाय तिनिनि ओ जनजाति गौरव दिवस और आगुलिनि आस्ताबो माथो खाबांनि हामजा मादै सेवा याफोर जतनो बेलाके हामबाय जों दाबो मोसामों नायनायनि फाइसिं थांनाय दङ सिगां रोजाब मोनखानाय गनि यागुलो मोसामों नायनाय हामबाय। लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस ओरांग समुदाय के कलाकारों का। दिनै हाय खोनासोनि सालथामरोमै और जनजाति गौरव दिवस पालायजानाय खोनाबो दिनै हायनो रोजाबां मोसामोंनि हाफारो कलामाचनि अतिबो हास्तेनि आथोखै ते बांलादेश ते आसाम बडोलेण्ड Kelama kering resapnai mesadai nai thona chung luk nai te sini tiba hasil 19 tribes ni belai si sirizat te job to islai chung 19 musubu dongman in 19 tribes ni fashion show showcase in nine with traditional outfits abang job to no koyo ini hai khana jora soni jora dongai manja khenin bagi hamai भावाजी कैसे जाता बेंगले भावाजी कैसे जाता बेंगले सुता बेरी मरो नुगे
আওয়াজের নাবে জানো জানে ছোটায় মালা গাইতেছে তেরি মরণ গিয়ে আওয়াজের কাছে তবে নামে ছোটা মালা জোগাইবে আওয়াজের কাছে তবে নামে ছোটা মালা জোগাইবে আওয়াজের কাছে তবে নামে ছোটা মালা জোগাইবে তেরি মরণ গিয়ে Tono ko dari apa kolam nari bang face. Tabok bini ya gulo no sung orang bosongi musamu bonalene इस औरंग समुदाय के इस गीत के बाद ही हम औरंग समुदाय के ही डांस परफॉर्मेंस देखेंगे। So ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for Orang community on the stage. tabok sung sinibus kango orang bosongi musamong nugnai sung jotto no bong no ya phakorobe khaba charalaena tai borong no kha tong thogro laena sung jotto no ya phakorobe langsulaena sine orang bosongi sine jotto artist rokno iti kiya natuwar jaware iti kiya natuwar jaware jawa mai jagalo gotoni jawa mai jagalo sato gotoni iti kiya काटे जाए रहे लाल किला में
জোহার জোহার করম রাজা জোহার জোহার করম রাজা 12 মাস 13 চাঁদ রাহলে জানার ঝাড়ে তোর আশিসে শত গোপনী আজ করমকে সেবা করাতেন তোর আশিসে রোদ দিলেন রোপা নাই খাই পোকা পাহাড় পর্বতের বান্নাই লেগে খেতের খান জোহার জোহার করম জোহার করম রাজা এগো আই মাইমান তুমি করম ধারকে কা পালা আর কা পালা আহা হায় রে কারা जोरदार तालियां ओरांग समुदाय के लिए। Thank you very much, Orang team, for such a beautiful performance. I would like to request the artist group of Nagaland who have visited Tripura to showcase their Konyak Tribals dance. The Nagaland team, I request the Nagaland team to kindly come to the stage. It's time to felicitate on stage to Nagaland team. And to do the honor, may I kindly request our additional secretary and the director of tribal welfare, Shri S. Prabhuji, to join us on the stage to honor our Nagaland team who joined us here all the way from Nagaland, Northeast India.
Before we move on to our next performance, I would like to request the Nagaland team to please join us on the stage. Volunteers are requested to accompany to the Nagaland team. I believe Nagaland team is quite far from the stage, so it will take quite a time. Before they arrive to the stage, we will move on to our next performance of our next community. I would like to request the Cognac team from the Nagaland to kindly be present here at the stage. Before we facilitate the Nagaland team, we will move on to our next performances. So ladies and gentlemen, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नोआतिया टीम को। Noatia team ni bagai pada palma saja ya pokoknya wilam sungai. Atau kau naik sini Noatia dofani tak kau buku no. Lalu naik tu pok masalah tu hui. Ini no celebration atau masalah apa ni bagai. Mereka hambai. Tongkon Maya ro. Mana? Kau yang saya dah. Maya ro Maya. Takute bukuk song tabuk chini Tripura haste ni Noatia bosong bong ni bosong ni hukumu mukumu no chana funung nai. Final high tay vaisha palbak sage ya fa khorab lai Noatia bosong ni artist rong na chung dang shawo lam shok lai anu. Hello. After this traditional dance of Noatia community,
We will be felicitating the artist from the Konyak tribe from Nagaland. So I would like to request the artist from Konyak tribe to be with us.
Belanja hambai, tadi sejoto ya bukan dari sini luar biasa, pasal ni takut bukuk sini bagai. Belanja hambai, beautiful, beautiful. Terima kasih ya bukan park please. Now, may I humbly request Kenya tribes from Nagaland dance troupe to join us here on stage. And to do the honor, may I humbly request our most respected Honorable Minister, Tribal Welfare Department, Sri Diwas Deparmaji. I would like to request our Nagaland team to kindly be on the stage. We will felicitate the Nagaland team with traditional risha and a memento as a token of gratitude from the whole Tripura. And from this small token of gratitude, we want to thank the Nagaland team to present their tradition of Konyak tribe to this Tripura on this auspicious occasion, Janajati Gourav Diwas. And to present this memento on stage, we have our Honorable Tribal Minister, Tribal Welfare, Shri Diwas Deparmaji. अरे तुम जो तो नहीं आप करो बहने जोरदार तालियां हो जाना चाहिए देवी सज्जनों. Nagaland ni sini Thailand sin Narwaisong, sin Nograisong, sini Bukuk Songno, sini Tribal Welfare Minister, Borong Ganam Diwas Deparmaji, bini yak baike, momento ebake mukumoni yak pa yak hat tongo, sengjoto no yak hakora boisino Bukuk Songno lamsok layana. एक बार नागालैंड टीम के लिए जोरदार ताली हो जाने चाहिए. Come on everyone. To the Nagaland team as well, we are very grateful and humble that you have showcased your traditions, the Konyak traditions, to this Tripura, the people of Tripura, on this auspicious occasion of Janajati Gourav Diwas. Borong, yang pertama kita ngurus sini, Borong Goda, Menteri, sini Khasuk Sab Diwas Deparmaji, facing day, boleh logo sini Honorable MDC, Bobo, Haksal ni sini Painai, Bukuk Zugrab no, Hamzat Ma, the Kakahab, Yafar Mang, Yafar Lai Tongo, sini Honorable MDC Kanai Tongo, sini Bhumika Nandoriyang, the Vidyut Deparma,
Sini Montri, Borokap, Hamza Muni, Yapa lagi, photo session of Hari Tongo. Pada sejauh ini Yapa kalau lagi itu aja please. इस खूबसूरत पल के साथ हम यही आशा कर सकते हैं और यही दुआ करते हैं कि ऐसे ही हर साल सिर्फ नागालैंड से ही नहीं बल्कि हमारे उत्तर पूर्वांचल के और भी विभिन्न प्रांतों से हर साल इसी तरह जनजाति गौरव दिवस के दिन हम अलग अलग जनजातियों के कुछ ट्रेडिशंस हम देख पाए। इसी आशा के साथ हम फिर से नागालैंड के इस कोन्याक ट्राइब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साथ ही त्रिपुरा की इस पावन धरती पर उनका स्वागत करते हैं। And we do hope you will have here productive and fulfilling 2 days ahead here in Tripura and beautiful venues Swami Vivekananda Maidan here in Agartala. Thank you very much. This is a great opportunity to have here among us. Thank you from Nagaland. Ladies, thank you very much. Tini ni Oshanjo Joratai or stage na Mosang Runai, Sini Bukuk Song Novella, like in a Hambai. Thank you so much, Team Nagaland. Please. Ladies and gentlemen, let's once again give a huge round of applause for the Nagaland team. Balai ke Hambai, sini Nagaland ni bukuk zuk seno. Suntabok musamang ni facing hai thang nai. Suntabok musalai flu pai nai. Balai ke sini kung sukmang ni musamang hojagiri team. Ang hojagiri musalai ma koi nai. Stage pai tinidok celebration at yung musamang pai nai bagay. Ladies and gentlemen, for your kind information, team have performed abroad also, like Japan and other country in the world. Hai balisin, hai no hai, kapal kahambono, ostiso, hai no hai man mani bagay. Ang tawo ko inay, chini got siram ni, masanay team lang no, hoza kari masamang tuloy, stiso final bagay. Tini no Oshanjano, Janajati Gourav Diwas ni Oshanjano, Masangna Bagay, Hai Sakwaja, Sini Gachiram Kamini, Sini Masanakarang, Hajagri team, Brownie Masamong Natubui, Borok, Sini Jatan Muskang Hai Tongo. Ladies and gentlemen, hai chung tabuk dang shaw kaisa hojagiri mosamung nai lenai tayo hojagiri mosamung no chini buskango funuk nai goshiram riang parani artist ro A very warm and hearty welcome to all of you here in this beautiful evening as we celebrating a Janajati Gourav Diwas on the special occasion of 138th birth anniversary of Bhagavan Birsa Munda. Here in this beautiful venue, Swami Vivekananda Maidan, Agartala. This is time for hospitality from Gasirampara. Thank you very much.
रिया समुदाय द्वारा एक फिर से मंच पर बेहद ही खूबसूरत डांस होजागिरी के साथ गौशिरामपारा होजागिरी कल्चर बिट्टू Camera kapag kita.
Thank you very much, Goshirampara Hoj Agricultural Troupe for such a beautiful dance performance. Riang Bosongni, Naito Tong Samu, Mushamuni Bishing Asset, Naito Toki Fongi Kalamani Bagay, Hina High Belina Hambar. Fighting Taku Pukushang Tabok, Dam Shower, Lam Shoglayana, Koloi Bosongni, Mushakri Rogno. Kolai bosong ni mosanai kerong ni bisu tiga senggoria mosamong nai nai, tapi dulu yang ka mosang bisu dep koloi. Nang ibas kanga pai tango bisu dep koloi, tapi bini tim goria mosamong tubui. Karena tu naik angle naik pesa. Hello. Ơi. Ya, ngasih terus kamu sesek. Video tema video kayak dong. Yang mana lah? Kau apa? Yang bisa hai video pak? Kebo yang yuk andiri, tes rasa tongkol haste ni, resap kerana lo, sini bes kangop hai resap hai nai, sini kena rupai nai, sini tongkol rupai nai. So, ladies and gentlemen, boys and girls, don't go anywhere. जहाँ है वहीं रहिएगा please. Thank you very much. Aku udah sini stay dulu ya nak, media rumah, awal di sini oke. Hello, testing. Hello, 1, 2, 3, 4, 5. Hello, check.
आशीर्वाद एले जतन थांचा मेलखाय त्रिपुरा जन शांति पीसफुल जाय थाबाय कलकाता तन हामबाय बेलागे हामबाय फेन जतो याबो खरब लायना इचरे कलय बसंनि ताको बुखरो गरियाव जों बाहायगे तंथगै रोजाबै मोसागै सिरि बेबाग फाइसि दै हामरे सानलाय आवनो जों दुखा बेलाय हामबाय हायनो हाय ताको बुसि दे दैबोनि टीम न थैंक यू वेरी मच ओवर टू यू उर्वशी बेला बेलानो हामबाय चिनी त्रिपुरानि कलय बसंनि आसक नायथाव कायसा मोसामं गोरिया ओ गोरिया मोसामं न स्टेजो आसक नायथाव के फुनुगे कलांगमानि बागे हायनो हाय तेवैसा कलय बसंनि मोसाग्रों ताय रोजाबग्रों रंनो बेला बेलानो हामबाय फादिंके जों ताबो आसक नायथाव मोसामंनि यागुलो जों हायनो हाय तेवैसा चिनी तेकेसा मोसामं फासिं थांलायानो चिनी त्रिपुरी बसंनि मोसामं नायलायानो ताय ओ मोसामं न दांसाव फुनुंनाय चिनी रिकारि हुकुम बदल आगरतलानि मोसामं गोरों डेविएशन जनो इसके बाद ही हम लोग
मॉडर्न डांस और मॉडर्न की ओर प्रस्थान करेंगे ताकि आप लोग सभी को मनोरंजन से भरपूर मनोरंजन के साथ स्वागत कर सके और इख्तिबाल कर सके। थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, इस त्रिपुरी समुदाय के मामिता डांस के बाद हम हमारे म्यूजिकल कॉन्सर्ट की ओर बढ़ेंगे। इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट में आप सभी की फेवरेट सिंगर्स पारमिता, नुआई, विश्वनाथ जैसे बहुत ही नामचीन कलाकार हमारे बीच मौजूद है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब कहीं जाइएगा मत और बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। So ladies and gentlemen, presenting Tripuri community on the stage with the Mamita dance. Mamita dance sebelah bos. Regarding ini sini masanai takut bukuk song sini sini di kanmung kan lagi belai naik tok sekarang pai tunggu sendo morog ni masamang naik tok ni besintai tebo Janajati Gourav Diwas no basang le final ni bakti belai naik tok sini sini di kanmung kanjat Sengjot ko nung nai tabong no sinodang sao balai hambay. Tini ni panda batang ni paithak musamo abo. O musamong no tuwi fight ngori kali bodol ni masalay kereng kay kereng jito. Monitor sound ya, monitor sound. Anak tuh kayaknya. Hello. Ada pun nih bakal kayak kemarin kita.
lại bị xử lý máy bị khối về cha về là vậy rất là lúc cũng có nào còn nó làm không đôi 너가 파이버 사모호 몽데 나자 시리 너가 파이버 사모호 몽데 나자 시리 너가 파이버 사모호 몽데 나자 시리 너가 파이버 사모호 몽데 나자 너콜라 파밀 너콜라 시리 nó suwa mane nó khola phanoi nó khola siboi trong nó suwa mane nó khola phare nó khola siboi trong nó suwa mane nó khola phare nó khola siboi trong nó suwa mane phadi 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 ba yara phadi Phadi jahan ro phadi phadi ba ya ro phadi phadi jahan ro phadi raja bo kayo yoshani pita kana ma pita hariwo raja bo tano misimot kana ta tako aro raja bo kayo yoshani pita kana ma pita hariwo raja bo tano misimot kana ta tako aro kana ma pita Ajabo, kangen mahita, rumake awu, jalai roh teko jago. Kangen mahita, rumake awu, jalai roh ajabo. Phadi 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 bayaro phadi 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 jalai roh phadi phadi bayaro phadi phadi jahan ro phadi phadi ba ya ro phadi how ma chelai kalai kalai to ku sa ka khon go apolo sabai hamani goi musi sa khaja go how ma chelai kalai kalai to ku sa ka khon go apolo sabai hamani goi musi sa khaja go how ma chelai kalai kalai to ku sa ka khon go pati bahut khani yat kham khana nade mahayana horwai bangti khani hasi war khana rdi ba puno ruai pati bahut khani yat kham khana rdi mahayana horwai bangti khani hasi war khana rdi ba puno ruai tata mahadeko mama maya ko takisa hasili tako mama mahadeko tata maya ko takisa hasili tako tata mahadeko mama maya ko takisa hasili tako tata maya ko takisa hasili tako phadi ba ya ro phadi jahan ro phadi phadi jahan ro phadi phadi ba ya ro phadi maya ba puni khabar tai sin chalo de kiti gana maya ba puni khabar tai sin chalo de kiti gana maya ba puni khabar tai sin chalo de kiti gana maya ba puni khabar tai sin chalo de kiti gana guru chini song jama go maksu ko nani kisera ko chini song go
Gawa Saria, a Mama Boss, a Noxuko Nani, a Chile Bonoya Apollo, a Noxuko Nani, a Kisela Coco, Zunoya Apollo, a Jalani Pudu, a Asabella, Tinisan Ashabello, Jalani Pudu, Asabella, Tinisan Ashabello, a Jalani Pudu, a Asabella, Tinisan Ashabello, a Jalani Pudu, a Asabella, Tinisan Ashabello, a Tilia Puru, a Jamal, Tinisan Jamal, a Tilia Puru, Jamal, Tinisan Jamal, a Tilia Puru, a Jamal, Tinisan Jamal, a Tilia Puru, a Jamal, Tinisan Jamal, a Hadi, Hadi, Hadi Bayaro, Hadi, 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 Hadi Zaharo, Hadi, 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 Hadi Bayaro, Hadi, 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 Hadi Zaharo, Hadi, Hadi. Please round of applause for Brigadier Gourav Janajati please. Thank you very much. Darage Hambai. Jotona na hai royal amsago o 148 Bhagwan Du Samundane asai masalo Rudini Janajati Gourav Diwas solution palale jamani oro aguluni astabol moidano Shri folk dance masalai badi Sri Musamangni Panda Suzatino Taboksen Hai take I say Habawaya Peridinai After second, may I request Department of Tribal Welfare for 3 minutes video clip on Ekladyo Modern residential schools. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सभी ट्रेडिशनल डांसेस के बाद अभी हम 3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इस स्कूल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। For holistic development of tribals, education is one thrust area of the government of Tripura. With a view to provide quality education to tribal students from underprivileged section, Tribal Welfare Department, Government of Tripura has been running 4 Ekalavya Model Residential Schools, 1 residential school and 3 ashram schools since 2002 through its society called Tripura Tribal Welfare Residential Educational Institutions Society. To further bolster the outreach of quality education, Ministry of Tribal Affairs, Government of India has sanctioned additional 17 new Ekalavya Model Residential Schools in the year 2018. These new Ekalavya Model Residential Schools will become operational once the constructions of the schools and hostel buildings are completed. The Ekalavya Model Residential Schools are fully funded by Ministry of Tribal Affairs, Government of India.
The Ekalavya Model residential schools are affiliated to CBSE and have classes starting from Standard 6 to Standard 12. The admission to the school starts from Standard 6 through admission test which is held every year. The schools provide science and art streams that are equipped with science laboratories and smart classes. These schools are fully residential and provide free education. The border students are provided with free textbooks, school uniform, mattress, pillow, blankets, cots, and quality foods. Monthly health checkup is also conducted to ensure good physical well-being of the students. Beside academic activities, co-curricular activities like NCC, yoga, participation in cultural events and sports, both at national and regional level, are given equal importance for all-round development of the students. Over the years, these residential schools have proved their worth through good performance in matriculation and Standard 12 final board examinations. Today, many past students of these schools are working as doctors, engineers, teachers, research scholars, and in many other administrative positions, both in government and private sectors. In this auspicious occasion of 3rd State Level Janajati Gourav Diwas 2023, in connection with 148th birth anniversary of Bhagwan Birsha Munda, the Tribal Welfare Department, Government of Tripura wishes all the students for their success and thereby to contribute to the nation building. Ada Janajati yang berkorban Nepal, masuk please. Jotono Bilaike Hamlai. Good evening, ladies and gentlemen, and hearty welcome each one of you here in this grand venue, Astabal Maidan, and we know Swami Vivekananda Maidan also. Jotono Khulumai Kapane Hamzamudai Sivayapur. Jotono Slaisikan Khulumai is the most respected Honorable Minister Tribal Welfare from Bilaike Kapane Hamzamudai Khulumai Yapur. This is the most respected Honorable MDC Kanui. Techini, Okra, Khulumai, with your permission, Ang Jotono, musician no going station final bagay. I want to say Sikan, Ang station ring and Musugo, let me allow, and it's my privilege and honor to announce my co-anchor, very beautiful. I'm having two ladies to anchor. Ang Koinai, very beautiful and most talented. My co-host, Miss Urvasi Kalai. Urvasi Kalai ji ke liye जोरदार तालियां please. And yet another one, most beautiful, very beautiful and most talented, Miss Rakhi Devarma. Rakhi ji ke liye bhi जोरदार तालियां हो जाना चाहिए देवी और सज्जनों. Tabo ke अंदर होने time. Kalau अंदर वहाँ से night out तो night here sih दोकान में बस करूँगा. Okay. Okay. Please do. Very good evening, Bhai Longbay. So ladies and gentlemen, jeng tamsu jarato kabangma juda chini Tripura hastini juda chini boshorongni traditional dances naikha. So dances niya gulo jeng chini kasara kabangma no talented singers bo phaiza. So we hope that jeng tini o Janajati je Gourav Diwas celebrate khaimani. Just achok ki shumi celebrate khaigla. Jeng jotoro palbak shake masalai nai. Tai nongna jotono no musharana ni bagai chini kasara kubangma no talented singers bo phaiza. So jeng tere kebong ni songs bo khanalai nai. So over to you and by Galena nai thok bure by Rakhi Devarma. Hambai munai. Angkulan no hambai nai. Tini ni o Pandalwa jinai sini Tribal Welfare Department. Tai ang special hambai nai sini Tribal Welfare Department ni Minister sini borong gana sir because the Burma jina tini ni asik pandan na thatok no mochang naman bagay
Pulan sini cendrop tabak sejarah acuki tongkho sini logiono. Tini ni sal belano tongkho tongkho salang. Cendrop sini tabak sejarah saino tongkho tam nih bacung. Tini Janajati Gaurav Diwas sini Bharat hagotara jaga-jaga turun thayo. O sangla palai jagi tongkho aba hekeno. Sini o haste o palai jakha. Sini o tini ni pandano mocangnai khandarok. Obus kang ngacuk jak sini o lukusong. Abun bagian belai kena hambai ang taisa hambai yakaro. Sasingo sini panda petang rok. Jesek norang nung mana abo cendrop siko. Alcana kering rok sini masana kering rok teh betongko norang nung mana sini o panda pasak nong no oro cuma logiran hinang kakai hambai. बेला बेला ना थैंक यू बैराखी सो लेडीज एंड जेंटलमैन जैसा कि हम जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे सभी भारत के जो समस्त जनजाति है उनके ईष्ट के रूप में माने जाने वाले भगवान के रूप में माने जाने वाले बिरसा मुंडा उनके 148वां जन्म तिथि के अवसर पर हम जो ये जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं इसका पहला हाफ जो कि था ट्रेडिशनल डांसेस का वो खत्म हो चुका है और हम हमारा जो दूसरा हाफ है हम उसकी ओर बढ़ते हैं एंड बिना देरी किए हुए लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर हम आमंत्रित करते हैं हमारे वेरी लेजेंडरी सिंगर मिस्टर अरुण देव वर्मा ऑन द स्टेज Yang lain kita tangan. Bina lain bina ro. Bina ro betul. Kalau hasil, anu jum kaya. Oh yang lain kita tang lain. Yang কি বলে যে একটা দেবো না আচ্ছা নয় আছে কেমন হ্যাঁ দেখো Are vocal microphone please. Vocal microphone please. দিচ্ছি ব্যান্ডটা ব্যালেন্স করে ব্যান্ডটা হোক বেশ কিনা দেখো কি বলতো দেখো কোনটা ওই আরেকটা দেখতে গো পেন হ্যাঁ বলতে পারবো বেশ দেখো আর কোনো পেন আছে হ্যাঁ দেখো মোটা তোমার মোটা দুটো মোটা বলো Ah, sudah baca. Aku ya. বিরাটটা তোমার বিরাটটা ময়দানে মারবে
Tomorrow. Guitar. Guitar. Yes. Goal. তোর ডায়াটা কোনটা? আগের মতো হ্যাঁ? আগেরটা মতো এই এটা ডায়াটা তো পায়া। Ladies and gentlemen, जों दिनै रोजाब मुंनि हाफाराव थांनो सिगां जों किसा किसा साउन्ड चेक खालाय दङ। এটা তো পায়া হইতাছে, এটা তো পায়া। 10 নম্বর পায়া, 9 নম্বরটা বাজে দেখো না। ডায়াটা। ডায়াটা সুইচ অফ করে অফ করে দেখো। হ্যাঁ। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি বাইরে একটু ভালো মোটে হ্যাঁ দেখো বাইরে একটু ভালো হ্যাঁ আচ্ছা অ্যাকচুয়ালিটা দেখতে করো। তিন নম্বর মনিটরে ডাটা ভালো 3 নম্বর মনিটরে ডাটা ভালো দেখো হালকা একটু ভালো অনেক বড়। ঠিক আছে হালকা ভালো দিয়েছে কোনটা? 3 নম্বরে ভালো অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি দেখো লো মিড ভালো লো মিড ওকে ঠিক আছে ভোকাল দেওয়া আছে। হ্যালো 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 Ada juga tu yang apa kalau bilang sebenarnya legendary singer Mr. Gourav Diwas. ভাই তং ভাই হ্যালো আগরতলা আম পইলেনো আনি এই নানু উপরে সিলেকশনটা মিডিলে আনতে গো মিডিলে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আম পইলেনো হামবাই মারিও অনারেবল মিনিস্টার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট Sir Vikas Debarmano bini initiative by ini o jaga naitatok obahai Janajati Gourav Diwas palai jari tongo belekhan hambaisa kaisar samung sarik ni sal munilango sal hapsegang obo norok 2012 roko khana kana Bishwanath by Surabinang Rizab Mani, Obani, as a composition to money, Belekana Porok, Kanatok, Vivi, Rizab Khan, Ang Chai to Nine, or Samuno Tini, Norni Buskango, Rizab Kanarana. Sairik Nisha.
어쩌라워너 짝사오카파 스륵스륵 십자프로 보야그자 앞으로이만 너도 눈컷 못하 고마워 그치지 나나와 수마오 샤노버타 너너마마 너너에게 뜻의 능박을 닮아오 다시 상자가 아프대야 Shining nishad Munilango salahapsuka Otora wono Takshawukapa 구리니 열을 뜨게되니 어쩌게 말아요 그질러와 말라이나 깨는 바이하이나 말라이나 슬쩍 어토만드 사자키나 그마워 그르치지 나나왕 수마오 샤노오부카 너노마마 너나르게 뜻의 능박을 닮아오 아수상자가 아프드야 사이딩니샤 문을랑로 살아합스까 어쩌다오너 짝사오카파 Koboleh no kasudap sani bagai menajiri desasan pas akhirah Jungkeni kejado kebeno kongaino Hai pakal kawo koke putu cawe Lumawa kelak sedih Nanawan sujmao Shano obuka Nono mama Nono deket Neng bagel dalmao Asyukhan jaka Aku dia Shining nishad Munilango salah sekar 어쩌다오너 짝사오카파 스륵스륵 십자프로 보야그자 앞으로이만 너고 눈컷 못하 어쩌다오너 짝사오카파 앞으로이만 너고 눈컷 못하 어쩌다오너 짝사오카파 한바이 खोलूंगा नहीं उन्हें खोलूं जान लिया देख सही आप खोलो लाइन प्लीज जोर से होना चाहिए हाँ जो तो रहाई लामसोगो सामने मैदमान वाइन थांगा मोने रजाम कनाबे Yet another singer, legendary singer, one of my favorite singer, romantic singer. Jepa bomong dode, beong na fete go. Ani belai khasuk sa
Nilo di balai sini zat. Bung sakit sirik ni apa dong saya mana pas hai dia to mano. Mr. Vishwanath, चलिए जोरदार तालियां please. विश्वनाथ जी खेलिए. विशो, आ जाओ. हम भाई asugui nai sini de sapungno khanawi anji khai tong no pulia petla hamdak mata chi bai tebo hamdak mata chi bai yak sanai एक सेकंड आं रिंगने no ke ang nang ne ke si bai hambai se dia baru ke hambai se kang duo nung motong le jano Ari. nung ko agawang kok salia tribal welfare minister tai department no pipeline hamdak mata chi bai omai sip shebrima ne bagai rasapna ne bagai sanja kaham takok tai bukuk song rasamung tangsa rasabane nor bas kango khakhayo je rasamung no rasabai tongang nor ne bakhau tabu go rasamung no tangja khana tokja gegleng lak norok tongti sati or rasamung no hendari tongjak ne ang khasungo ar rasamung no rasam thang tongo phaidi hangoi baksa norok boy ende khedi Janajati toksa Nono kagawe tamani no keisha Nono kagawe tamani no keisha Joli mahobai kan kaka Joli mahobai kan kaka Kutu kiri kumalan sube Kutu kiri kumalan sube Ani kato gota kandri Orang cakni toksa Orang cakni Orang cakni Orang cakni toksa Diwai kuku Bocoli hanggale Terjadi Diwai kuku Bocoli hanggale Ayam macingo Kaya sania Ayam macingo Kaya sania Taisa malay Namu cumpiro Taisa malay Namu cumpiro Bahai sore malay Orang jadi toksa Orang jadi toksa sombong berat wahai bajuri mana bergerak kau sombong berat
बाहे बाजी बकराम सारे गाना गानाओ बकराम सारे गाना गानाओ बोले तले बिरफाई था बोले तले बिरफाई था बाहर शहर मना orang cari toksa orang cari orang cari orang cari toksa baik ang batutang sa lusaw na nito mga tampog birmay kasi tapos yung Let's say yapa khrom na please come on Te tang sa tay sa so tong pineapple Te tang sa tay sa so tong pineapple gan ta toy phege sam ga toy phege ang tabo koi nai chini muskan sa pineapple ngai balai sa na kare radiant chibatis kare ke sa ga dai Miss Samali Riang te Mr. Falgun Jamatia phadi jotra yapa khrom bil naam song na te please Tama mai chai phebe de tama sa yapa ba pe te pata puto kor thu pung lang ba There's a fan of line, come on. Thank you. Belai Zora Kisani Bagai, that the finally thanks Sakarat money Bangi de Kasai Song, Ivan or some time Kazagba, Tansa Tansan or the Subnight, Tansa Tansan or Sablai Tongo. I want to buy a Sazono Tonga Jadi, Yang Tatan de Gabo. So, Vasatonis on the Satomana, can I buy again of Highway Jadi? Table. Karena pada hasti ni finai sini Bangladesh ni Assam ni Bodoland te sini Nagaland ni baru tu tongo ini mau kenapa mau ikeno sangat besar lor lor pejawai dia Janajati Gourav Diwas Sara bercicar Bhagwan Birsa Munda ni asai mas salma rugi Janajati Gourav Diwas palai jagai tongo hosted by Tribal Welfare Department Thì job to no kapane hamza mo teise bhai apro pahile se sama khana nai hamza Moment time is missed get Kalau sempre terket nai mana India paini tidak mana Kaya ko cara ket mo ko ko tak chep tam ka chep phel le không na tam ba pa pa oi dia ro ta chep phel le tam mo Panya, ini pakai panya direct. Ini pakai direct. Ini dia dasar panya tak sana tadi. Mana warga di sini mulai tak lagi Hello 1 2 hello Gupa hello hello 1 2 hello Oh dia stick memang enggak. Mana aji tiga saya memang pada bo. Desa motor kita mulai aja. Apa dari India saya jadi kan. hello hello Moni ya golo parmeta finai amoni ya golo Ranjit tong kote udah sampai gerung tong kote job to ni last person sini cimlang bisi tu dia sampai masagai sing pai lain ke kono jaga tatang di belai hamai joton no thank you very much Le wanson jole thanga sa juma je direct court online up zero. Oh baba. hello Nah, kebon aku dari dia kan sudah di tim kebon. Ini ya, amun di Nah ya, uyang biji lang ang mga parliament ini tawan. Ano yang live
Hello, hello, Jotana no shari kaham. Jotaro nai tongai no shini pandanam shari nai tongai no ani khani hami mo trena no hami amunya phayo. Đúng thường biết lấy mức
sebagai tadi. खानों अशार के ये दिल तनारे आने बखनों शबाई Ladies and gentlemen, जिस तरीके से कानों में खलकती है बाली, वैसे ही हर परफॉर्मर्स को पसंद आती है जोरदार ताली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे शामिली रियांग और हमारे फाल्गुन जमातिया जी के लिए। बहुत बहुत खूबसूरती से इस डुएट परफॉर्मेंस को परफॉर्म किया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे जो अगले आर्टिस्ट हैं स्टेज पर अपने आवाज से आप सबको नाचने पर मजबूर कर देंगे। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, बस आप इस सभी को गैस करना है। बस एक छोटा सा हिंट, ये कलाकार हैं जिन्होंने तुलुम तुलुम जैसे सुपर हिट कॉकबोरक गाना को वॉइस दिया। एनी आइडिया कौन हो सकता है वो? चलो आपसे ही पूछ लेते हैं, एनी आइडिया? यस, पारमिता रियांग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर पारमिता रियांग को बुलाते हैं प्लीज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस परफॉर्मेंस के साथ आप सब भी झूमने के लिए और नाचने गाने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि मंच पर जो हमारी परफॉर्मर्स आ रही है पारमिता रियांग, दावा है कि आपको झूमने पर मजबूर जरूर कर देगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन with a big round of applause, Paramita Riang on the stage. Ano Muslim dance sa tarben. Ayan, go. Mulai nodi यार ता गुडी आमर दे दुनिया बोला आइन खसो আমরা প্রায় খেলাম ভাই সকাল
Come on, ladies and gentlemen, once again, let's give a huge round of applause for Parmitaria. Thank you very much. Good evening, everyone. Bye, Dong Bye. How are you guys? Okay, balakin na ham bye. Especially ang Chini Honorable Minister, Chini Sir, because no balakin na ham maya faro amohay motor initiative naman ibagay. Ang binibagay sa chang tini amohay ke nai talk kay tong thong jorano chang Joraman kha chang jotok bukha bai miliwi tong nani hinge bini bai kisa fan kiya pakhor de mana tamam sike kanjus haing to kaya pakhor na dok tikisa fan ki ri jawan le na tikisa 1 2 3 everyone thank you I think all jaga wa kokro sane no kare kubuni koklo sane botongo hinge jeng boroni bagi bo tangsasik ulasang ya khalai nai tam hinge or jaga wa kokro samu to ko mana jeng resap laika khana laika te bus kam ko mana khana nai hinge tangsasik norni bus kango hindi re jamu ya khanai hinge ya pate mana sagale kisa
kia bang nor ni kisa support na go bahai ke inke kisa misa nor go khorang rok khlai nai ano choba chok khlai de mana come on everyone yes that's the spirit so let's start Thank you. Okay, tasingo ano say chuklo ko khoroksa side o tulung resat dekhine. Inge resat ma desano sagara dikisha. Should I? No, inge resat nai. No, inge resat ya. No, yang dikine ini khanaka or kesal ma janle. Amsa by tulung resat ya po. Tulung ke kisah tam sana ibo, tulung jerasa mo bo kisah saksana proud ke matong sago. Tam hingke jeting jaga panong thong, tiprasang thong, buni jadong thong, Durga puja wong thong, even saka hingke jini Durga ama pa nasi bisor joni ya tulung khana ya hingke. Hingke, na tulung ni bang amsa ke kisah tiap korang khai ka hingke tam sana hai gota. Kita kisah fan ke korang khai de mana? Yes or no? Yes. Good job, Shonda. Yeah. All right. 1, 2, 1, 2, 3, go.
I think ang rasa mo jot ni bagay no familiar. Mana blena? Ha? Mate man. Yang bukan ni kisah kurang kerana mo sungguh. Mate man. Mana na? Kaya rasa ni bilang memang sa. Okay, ang tulung sekarang kita no? Yes. Tulung. Tulung. Thank you very much. As a support kai tomani bagai, belai kira tong thoka, tasio kisa lem tomani, but eventually na roni tik sa pakha sarang phekina, okay? Audience di bagai zor se talia ho jaye ek baar. Yes. Okay, tabu ang stage sai chung rasabli ya. Okay, bini introduction bolna ni ang asal rengrali ya. Okay, ang hand over to our anchors. Borok bini kahang ki introduction ri nai. Belai kena ni Hamza Mumanja the jamu, ikhat khayo, jeng khorak nanya poila stage or jamu live band perform khaimanu gui. Now ni bukha belai ke sarana hima tangja go, nge tini no mo bayang poila stage or jamu no live sarana thangi tongo. Nge belai ke hambai, omo hai platform mani bagai, jeng sab samai jeng mo bay asik perform ma khaya, nge tini no poila, nge khat khayo no enjoy khaya ni hini. So, how about your anchor? Bhai ma tong jabai kha Parmitani performance. So where is the clapping? Come on everyone, let's once again give a huge round of applause for Parmitariya. So ladies and gentlemen, अब तक तो हम female sensation voice, the one and only पारमिता की हम वॉइस सुन रहे थे. So now ladies and gentlemen, जो हमारे मंच पर आ रहे हैं, that is a present male sensation voice, one and only Nuai Debarma on the stage. Please everyone. Hello. Thank you Hambai. Jotono Blackana Sarika Ham Jotono. First of all, thank you to Sir Vikas no Blackana Hambai for this initiative. And the Joto Manja Tongai Chini Pal song. Not excited on So very much excited to sing this next song with one of my favorite singer, Miss Parmitariya here. So sing Resap Lane.
Dunia semua Thank you so much, Parmita Riang. Ni bagay tisa pan kaya pa korob line at seng. Get tabo ang take over kaisa na norong ni bagay kaisa tangsa ketal rasa mong norok kanano mo cho. Absolutely, thank you very much. So, or sa mong gake, it's a fusion. It's a modern fusion with traditional touch. Inke ozaga flute botongo played by none other than Sir Kripa Sindhu Jamatia, one inspirational figure. And I would like to request my operator to play the song so that, yes. So this song is called Horno Shalhin Kamo.
So Rusamong nong kaya ko, but very soon release nai. So amun say sekang nong nebis kang o Rusamong release kaya tong. I hope you guys like it.
very much. That was the last song. Hambai. अपनी कदरदानी को यूं ना छिपाइए जनाब, अपनी कदरदानी को यूं ना छिपाइए जनाब। एक बार नोवाई का परफॉर्मेंस पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच नोवाई फॉर सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। आशिक खनातक खरां बाय रोजाबि कलां खा नोवाई बिनि आगोलाव जों ताबुक दांशावक ताइ खरकसा वेरी टैलेंटेड सिंगर चिनि मिस्टर हामु जमातिया बिनि खरां बाय जों तांशा रोजाबु खनाय नायलायनो। सो लेडीज एंड जेंटलमेन फारिचन जतन पालबाक सेगते बैसा याफा खरबानि बिसिंतै दांशाव हामु जमातियानो रिगलायानो। बेले-बेलेके हामबाय दिनै आसुक नायथथक पान्दा जराव जोंनि बुसकांगो तांसा रोजाबानि जरा मानखा आंनि कपाल बेलायखे गाहाम नै आं मा चंगो महाय पान्दा कतरगो रोजाबानि बेलायखनो नारबासिंगो दैबो सिनि बाय सं दारा सं बेलायखे लेजेन्डारि सिंगार रोजाबै थांजाक बर'नि बुसकांगो आं मुंसावैया हायबोना आं तांसा रोजाबैनियानो जरा मानखाबा देवनि बुसकांगो चाव चाया चाया दंखे नागारबायदि आंनि न रोजाब जा गोचा मुं तांसा आं रोजाबानो langga bebas ka to ni langga bebas sa Saya tongkat nak karbai itu, guys, kisah ya fakrom ina lainnya, jauh tak tongai lah, koinnya ya fakrom nak bagai please. Thank you.
ale hamzana anilama doshando osha ota bebadumai thafano ale hamzana anilama doshando Shabui manono Lili shamo Tona muchudo Kani Gotoba rono Shubayu yangle Shana muchudo Kawo Shabui manono Lili shamo Tona muchudo Kani Gotoba rono Shubayu yangle Shana muchudo Osha Ota Deva Dumai Tampano Ale Hamsana Adilama Doshano Osha Ota Deva Dumai Tampano Ale Hamsana Adilama Doshano Okashu Nadi Kisha Okada Batati Kisha Ale Hamza Katabaino Ale Chaza Karikano Osha Oda Bebadumai Tampano Ale Hamzana Anilama Doshano Osha Oda Bebadumai Tampano Ale Hamzana Anilama Doshano Nini yano tina nilamo kinamo chugo kamo shamani nima muktango nairamo chugo kamo nini muno ama Shabui donani ale muchugo Kao shabani ma Mui tango naira muchugo Osha oda bebadumai thapano Ale hamzana Anilama doshano Osha Oda Bebadumai Thapano Ale Hamzana Anilama doshano Okashu Nadi Kisha Okaba Batati Kisha Ale Hamza Katabaino Ale Chaja Karikao Osha Ota Bebadumai Tampano Ale Hamzana Anilama Doshano yeah.
Hambai, Joto, Night on Night, Kanai Torino, Hide a high cap on the hands of Matichiba Yaporo, Antamo Hanoi Gone, Belay Subcurrent, multi talented singer Mr. Rondit Murasing, and Joto Yapoko, Rondit Murasing, please. Thank you, Rondit Ada. Joto Nan Kulumpaika, Sarika Ham, Borabu, Night Selazawi Baksa Tanka, Havano. Je toman bising tina sung tong tolai nai se belai ke ini iro kai noro bai malai belai ke katong thoja ang tansa noro ni bagai desa mengisap nai Puila Chini ro belai ke Chini tiba hasteni legendary singer Bishunat Char para madam song belai ke nor ni bes kanggor sabi kalam thaka sungguh tak tang ni sabna ni musung ni bagai sidin jaka tahu tangser samong ni bagai sab nai ni ko ta no khani ta hai asu musa nai ko mamata dongor ni ti hai asu sa ni ko ta no khani ta hai asu musa nai ko mamata jado khao ta ho ring rola jado khao ta ho ring rola Dongor niti hai asa susah Pukni ko kuta Nokha nita hai asa musah Mai ko mamokan Jado taho Taho mong berdua Jado taho Taho mong berdua